Bakwethu, ake sifundeni imithi ukuyibona, ngoba uthola ukuthi uzofica umuthi usugayiwe ungazi ukuthi isihlahla sakhona siba njani. Sothi nje simfundise nje kancane. Lo engibambile njengamanje udlula behlezi. Udlula behlezi lo. Udlula behlezi-ke nasi isihlahla sakhona siba kangaka. Siyaya phezulu bese siyasabalala emaceleni. Udlula behlezi lo. Nama mangaka ungazi ukuthi amatulo noma amaviki. Yena udlula behlezi lo. Udlula behlezi-ke usebenzisa kuphi? Udlula behlezi usebenzisa nezinye induku. Mokuya ukuthi mhlawumbe ufuna izitha, mhlawumbe amaphoyisa kanjalo, uyawusebenzisa nokuphunyuka bemphethe ukuze izitha zingakutholi, udlule nje kuzona zingakuboni. Lena-ke bakwethu le inyazangoma, inyazangoma elibomvu leli njengoba nilibona nje, inyazangoma leli nalo futhi uyalisebenzisa uma ufuna ukuthi mhlambe ugeze, ikakhulukazi kubantu abanesiphiwo sobungoma. Sobungoma balisebenzisa inyazangoma. Uyakwazi ukuthi-ke ugeze ngalo amanzi abandayo, inyazangoma. Sizodlula-ke bakwethu siphinde futhi simtshengise nje, noma ingeke nize nibone kahle kodwa okuncane nizokuthola nibe no-information. Bese mase sifika lana-ke la umgadankawu lo, bathi umgadankawu, kodwa le enyakatho komhlaba iyalingana kuthiwa igowani. Lokhu umgadankawu lo. Umgadankawu-ke wona usebenzisa kuphi? Umgadankawu uyawusebenzisa mhlambe umzimba wakho uyaluma, mawusebenzisa umgadankawu umzimba wakho mhlambe uyaluma umzimba wakho nje uyinkinga, awazi ukuthi kwenze njani. Uyawuthatha umgadankawu ugeze ngawo. Umgadankawu kuningi nje okwenziwa umgadankawu. Bese siza la le nduku le ngoba niyibona nje, le umlungu mabele. Yabo le nduku le ngathi amabele lezi zinto lameva la, igcwele umzimba wonke, iqinile. Le nduku uyayisebenzisa, uyayikha ikanje, ufike uyibeke mhlambe egeyithini noma phezu kwendlu. Qaphele nje mawungena esigodlweni senyanga uyayibone le nduku le, umlungu mabele. Nayo ilwa nezitha, uyibone nje inameva. Ilwa nezitha nemoya emibi, ukuthi wena uma ungena esigodlweni senyanga izinto oqhamuka nazo ngale zingangeni esigodlweni, yabo, zisale ngaphandle. Ivikela nje kwasani. Iphinde futhi ukwazi ukuthi uyigrate bese uyifaka lapho uxubhe ngayo makuya ukuthi uphethwe izinyo, umlungu mabele. Bese siza la le nduku le bathi umlahlankosi, abanye umlahlankosi. Le nduku le umlahlankosi, le nduku le inameva amancane. Le nduku abanye bayisebenzisa uma bayisebenzisa njengehlahla lokulanda umuntu osuke eshonile, mhlambe endaweni nje ekude, mhlambe esibhedlela. Bayisebenzise-ke le nduku lesihlahla, balithatha bese balikhulumisa-ke umlahlankosi lesihlahla. Kodwa le enyakatho komhlaba iyalingana kuthiwa umphafa le nduku. Bese-ke sibona le, yabo nje nayo le nduku le. Le nduku kuthiwa yihlala, abanye bathi ihlali, ihlala le nduku. Le nduku kuyisebenza kuphi? Iyabethela le nduku, iyodwa nje iyakwazi ukuthi ibethele umuzi wakho uma wakha. Ayingasali le nduku before nje i-foundation, wena before nje ulanda umakhi, shaya emakhoneni awu-4 noma awu-6 noma emzini yakho, uwafake nje
mhlawumbe ebo-6 kuya ukuthi umuzi wakho ungakanani. Amahlala iwona-ke amahlala lawa ayasebenza kakhulu ihlala. Igama lakhona ihlala, abanye bathi ihlali. Kahle kahle yini ihlala la, yabo, ukuthi futhi-ke abantu bala ekhaya abahambi, bahlala la ekhaya. Ngisho iy'ngane zingaphuma imizi seyikhulile kodwa izothi into bazokhumbula emuva ekhaya. Ayikho into ebenza babhunguke, bayahlala la ekhaya uma ubethele ngalezi zinto lezi. Ihlala la, ihlala bayede.